nama du'e manaamaan abjuudhaan yoo agarte hiika lama qabaa jedhe. Tokko tadullu calaa makaaniyyati ilmayyiti fil janna, sadarkaa namtichi du'e suni jannata keessatti sadarkaa inni qabu qajeelcha. Nama du'e manaamaan yoo agarte abbee haa tayu, haati haa tayu, obboleessa kee haa tayu, namni sun amantaa islaamaa irratti yoo du'e sadarkaa namni suni ammootu rabbi biratti qabu, kabajaa inni rabbi biratti qabu irratti qajeelchaa jedhe. Tokko kanaan hiike nama du'e manaamaan yoo agarte. Lammaffaan tadullu cala alkhayri lisaaxibi ilxilmi wa tuuli cumrihi jedhe. Hiini lammaffaa nama du'e manaamaan ati arguun abjuudhaan nama du'e yoo agarte, atummaan nama du'e agarte sunuu nama khayrii tahuu ammallee umriin kee dheeratu irratti qajeelchaa jedhe. Ndageettaa miti atummaan nama du'e agarte suni yookaan abbee, obboleessa kee, obboleettii tee yookaan nama hiriyyaa keetii nama du'e tokko manaamaan yoo agarte, atiin nama san agarte nama khayrii tahuu akkasuma ammallee umriin si dheeratu irratti qajeelchaa jedhe. Umriin kee si dheeratu irratti ammootuu qajeelchaa jedhe. Yoo jedhe ammootuu namni du'e kun yoo kasitti lallabu taate, nama du'e kana ofiin agartuu ofii sitti lallaba. Ebeluu sani ka du'e sani jechaa hin beeyta, haasawa isaa kana sagalee inni sitti lallabu kana hin dhageetta. Gaafana yadullu alaa qurbi ajalihi jedhe. Nama kana atiin manama sagalee namticha kanaa dhageette duuti sirratti ammootu duuti kalaa irratti ammootu qajeelchaa jedhe. Namni du'e nama yaamuun siyaamuun isaa sillee yookaan duuti sitti kalaa irratti ammootu qajeelchaa jedhe akkanatti hiike. Sanirraa jedhe wa idhaa ra'a ash-shakhsu fil manaam, namni tokko abjuudhaan yoo arge jedhe. Abjuudhaan namni tokko yoo arge anna al-mayyita yatahaddathu ma'a, namtichi ammootu du'e kun isa wajjiin haasawa, nama du'e wajjiin haasoy yookaan hiriyyaa kee, obboleessa kee, obboleettii tee taduuteetiin hin jette wajjiin haasoy, waliin dubbattan, waliin haasoytan. Wayatlubu minhu shay, waa sirra barbaada namtichi kun. Sii galaa miti waan akkanaa naa godhi, ebeluuteen waan akkanaa naa godhi yookaan haateefaa taatee abbaa keefaa taatee waan akkanaa naa godhi jedhee waa si kadhata namtichi du'e kun. Waa naa godhii siin jedhe. Hajaa wahii sirra barbaada jecha. Gaafana jedhan namni du'e kuni manaamaan agartee yoo waa sirra barbaadu tahe dalaalatun calaa xaajati ilmayyiti lissadaqati wadducaa'i min saaxibi ilxilmi. Akkanatti hiike. Namni du'e tokko abjuun isaa waa si kadhatu, nyaata haa tayuuti, kuma garagaraa ebelu waanaa godhi waana qarqaari jedhee isaa si kadhatu yoo agarte, namni sun sadaqatti hajamaa irraa sadaqachuu, ammallee du'aa'ii isaa kadhachuu, araarama isaa heddummeessuu, akka rabbi isaa araaramu, akka rabbi warra jannataa isa godhu halkanii guyyaa Allahumma ighfir lahu, yaa rabbi isaa araaramu, yaa rabbi jannata isa qubsiisi. Yoo abbaa kee tahillee, yoo haadha kee taatellee, yoo hiriyyaa kee taatellee nama akkasiisanii araarama kadhachuun barbaachisaadhaa jedhan. Kuni gaafa kam isiniin jedhe nama du'e san yoo isaa waa sirra barbaadu waanaa godhi isaa siin jedhu yoo ka agarte taate jecha, yoo ka agarte taate akkanatti hiike kana. Kanaaf namni hedduu abbaan kiyya natti dhufee manaamaan akkana naan jedhe, abbaan kiyya waan akkanaa naa godhi naan jedhe, abbaan kiyya waan akkanaa na dubbate, haati kiyyallee waan akkanaa naa godhi naan jette, du'aa'ii ammootuu naa kadhadhu jette, araarama naa kadhadhu jette, waan akkanaa yoo waa sirra barbaadan irraa sadaqadhu, du'aa'ii kadhadhuuf obboleessa kiyya obboleettiiti. Akkasi. Lammaffaa jedhu nama du'e kana yoo namticha du'e kana kasi wajjiin haasawu yoo ka agartu taate, وهو يتحدث معه سوجين هاسا ونمتجد يكون مناما ست رفيت ما سوجين هاسا ويقول له أنه على قيد الحياة أن بر هنجرة ابن بل أن هندون هنجرة وأن دؤنا سيتا أن هندون هنجرة جري ست هاسا ونمتجد من دؤيك أبريك